je takođe drugo važno. Sve čoveku možete da date, možete da uzmete, možete da kupite kod čoveka, ali mislim da jedino što se ne prodaje su obraz, čast i dostojanstvo. I da svako taj koji raspolaže olovkom i svojim glasom mora dobro da razmisli da time što radi na dan izbora utiče na nečije živote, utiče na nečiji standard životni, utiče na nečije opredeljenje, utiče na to da u Vranju imamo skoro 15.000 ljudi manje nego što ih je bilo pre 10 godina i više. Vranje je 2001. bio grad sa skoro 90.000 ljudi. Sada je na 74-5 skoro. Mi smo imali, ja se sećam, u prethodnim izbornim procesima 72 ili 4.000 birača, sad ih je 68 napisano u biračke spiskove. Pitanje takozvanog bugarskog voza i mobilnog telefona je stvar političkog kredibiliteta onoga ko se time bavi i ko to. To znači da taj ne veruje u sebe, da taj ne veruje u svoje birače potencijalne, da njegovi kapilarni i sigurni glasovi nisu dovoljno čvrsti i jaki, da nema dovoljno uporišta i da se po principu strahovlade, pretnji ili ucena pokušava da to verifikuje na određen način. I to vidite kako se završilo u Crnoj Gori. To se u Crnoj Gori sa DPS-om koji to radi godinama završilo jednim litijama, završilo pre ili kasnije obaranje sa vlasti, određenim procesuiranjem i tim stvarima i sve velike imperije su pre ili kasnije pucale kao cepelin baloni i otišle u političko smetlište istorije. A ja sam na početku rekao da smo mi kao partija zaista izašli iz tog političkog odrastanja 90. godina, da smo preživjeli i 5. oktobarske promene i ono što je bilo vezano za 15. juni, za pad sa vlasti 2016. godine, i da je opet i dalje postojano stojimo u nekom obimu i broju u ovom gradu, ali svesni svega onoga što nije bilo dobro i svesni svega onoga što bi trebalo da bude urađeno i da bude dobro na dobrih građana. Znate, pošto ste kolega politikolog, da u svim normalnim državama sveta nije realno u stabilnim demokratijama da neka politička opcija raspolaže sa više od 33% glasova. Znači, optimum biračkog tela je uvek išao kod pobednika u Britaniji, u Francuskoj, Nemačkoj, znači ono ko formira parlamentarnu većinu se kreće u rasponu od 25, 8 do 33%, dakle to je čak ogroman broj političke nemoći i uticaja u društvu i da je to nešto što se uvek posle reflektuje na političku koaliciju. Mi smo sada ušli zadnjih 10 godina, na primjeru Turske, Mađarske, ne znam još nekih zemalja, gde dolazi do jednog malte ne presumpcijalnog političkog uticaja, da ukoliko niste na 50 i kusur posto, vi nemate mogućnost padanja. Što mislim da nije normalno. To, mislim da, pa ne, to može, to niko ne spori, i to je legitimno, ali naprosto mislim da nije demokratski. Ovde se vrlo jasno postavlja pitanje kako i na koji način će se dešavati stvari na teritoriji grada Beograda, kako će proteći izborni tok i dan u Beogradu, da li će on imati svoju refleksiju na republičkom nivou i da li će se to odraziti posle na lokalne sredine kao što je, ne znam, Vranje, Leskovac i neka druga mesta. Nas očekuje na proleće nastavak ovog toka, dakle, mi ćemo imati nastavak izbornog procesa da će se u ostalih 100 i nešto lokalnih samouprava ponovo odvijati izborni proces. I ja mislim da je to nešto što je prilično opterećujuće za građane, prilično opterećujuće za budžet države, za, da kažem, podizanje tog nivoa građanskog stresa, nervoze i svega ostalo. Mislim da je po meni izborni dan praznika, demokratije, kada se to na 4 godine organizuje i kada se zna da tog dana ljudi idu na glasanje i oni izađu da završe posao, pa komopanci, komobajci, neko će dobiti, neko će izgubiti, ne mogu svi da dobiju. Ali ovo je nešto što svakako kao društvo moramo da sprečimo. To donošenje listića, zaokruživanje i ostale stvari, znate, to je vrlo vidljiva stvar. Tamo će u stalnom i proučenom sastavu biti skoro između 30 i 40 ljudi na biračkom mestu. Ja ne znam, znači jedan proces glasanja iza paravana možda traje ne više od 15 sekundi, 20 sekundi. Svako zadržavanje preko toga podrazumeva da se dolazi nekakav stepen određene manipulacije sa glasačkim listićima. Ajde, možemo sad uzmemo da merimo ovde ulaz
prolaz iza paravana za okruživanje, to ne može traje, kažem, više od u vrh glave, da kažem, 30 sekundi do 2 minuta. Sve preko toga jeste sumnjiva izborna procedura i naprosto mislim da to nije dobro. Nije dobro zato što se to posle na jedan negativan način reflektuje u samom društvu. Stvara se određena tenzija, što mislim da nema potrebe. Mi smo država koja se normalno razvija, mi smo država koja ima ozbiljne investicije i u putnoj infrastrukturi, i u privredi, i industriji, mi smo država koja se bori da poveća svoj stepen ličnih zarada i dohodka, mi smo država koja korača ka tokovima evropskih procesa. Mislim da ovde neke stvari moramo da se toga otrgnemo i da shvatimo da Vranje nije isto što je Subotica, da Sombor nije isto što je Kladovo, da Užice nije isto što je Zaječar, da tamo žive neki drugi ljudi, da oni imaju svoje favorite, svoje predstavnike, svoje građane, sugrađane za koje mogu da se opredeljuju, a da je republički nivo odlučivanja svakako apsolutno vezan za lidere političkih stranaka, nosioca najviših političkih funkcija, da se tu narod prevashodno opredeljuje prema njima i da mi koji smo na neki način u tim republičkim listama i kandidati za poslanike samo pomažemo da naši lideri naprave što bolji rezultat. Dakle, mi ne možemo nešto posebno iz Vranja da utičemo na državne političke procese u smislu stvaranja postkoalicije ili tako dalje, ili raspodela određenih funkcija, ali možemo da nasnim glaštovima utičemo na to da imamo određenu dozu da kažemo raspodele uticaja moći u društvu i da tražimo da se neke stvari ne dešavaju. U svakom slučaju, mislim da i mediji trebaju da utiču danas koliko je gotovo moguće na to da dobar broj građana, da kažem, to je prva velika pobeda demokratije da što veći broj ljudi izađe na izbore. Kada veliki broj ljudi izađe na izbore, onda je stepen manipulativne priče vrlo smanjen. Dakle, kada građani izađu i svojom voljom zaokruže one koje hoće, onda naprosto ostaje otvoren proces da samo najjačiji politički činioci koji se ozbiljno bave političkim radom mogu da ostvare rezultat, a da svako neko pokušava da kažem, šićari politički ili napravi neku pečalbarsku varijantu, tome može da